Shugistirata tukuchishpa colación tiana carcaño ganchipa escuela manringapa. Na tukuchishpa colación y yarca. La parroquia San Rafael de la Laguna es conocida como cuna de artesanos en Totora. Y por acá tenemos algunos trabajos ya realizados, pero primero vamos a conocer el proceso, Mashi Jaimito. Shinakaspaka tukuisha masikunaman kunan puncha riksichirinchi imashinata kay Totora chaypi kashpa shamupan ñukanchipa kay Totora sisa mashigokuna paykunapa proceso rurashkakunata riksichishpa katigripanchik. Ashaguta rimarishpapas katigripanchi Mashi Antonio Aguilar kaypi kajupan mingachishkagumanta yupaychanchi nipanchimi imanallata kanchi mashigo alishamushka kapaychi kay empresa llanka ukuma shida ñukanchik kaykupi tukuy su asociación trabajapanchik kay artesanía kunamantaqa Totorawan llamkankapaka imashata chay yuyaykuka wacharirkamashi kay yuyaykuna wacharishkaka unay watakuna kapan mashi y chaymanta año 2000 primari shu compañero aymanta viajan Bolivia llaqtaman chaypi mari shuk mushu productokunata apashpa shamun kay Totoragoka paymanta chubiñan tarpuyta chutarpunkichik imashinata kapan maypita fukuchipankichik kay Totoragotaka tukuy nación tukuy provincia mayjambimi sierrapi kan maypimi pantano kunatian yaku tiyapustupi tukuypi rikushinchik Totorataka yaku kuchagukunapi pantano chay wambukunapi kay Totoragoka fukushpa llukshipa paymanta viñan y ñukanchik cosechashpa kurtanchik shina kuchushpago kanchik y paymanta kutin rituñashpa vestuñashpa watan rijunpanja cuindanajurkanchik 450 diseños kunata charishkanchik uchilda llaveros gumanta y hasta juego de muebles y hasta tumbado hasta su wasima wasichkanchik Totora ayhan diseñotapas mañashkaguta rurapankilla mashika ashna mañagukuna shamun Quitomanta ashnakunamanta imata mañashkagutapas naniganchik ashtawankari cumplenapacha kanchik como maestro kaymantaka kunan kay llamagupaka siempre ministini kashna hanzilla tisulla Totoragocha chay ali llamago llukshin hasta llaverupa hasta miniaturas hanchi Totoragota maskana urman y chay tauka clase Totoragokuna maritian imagotas trabajangapapas y na Totoragapilla tukuy ali llukshin y hasta aglashpa maskana urman Mashikuna kaypika ña Totoragota rurashpapas rikuchishpa katijupan ñukanchipa mashigo warmi mashigo shinapash kaypika tapunkapak munapanchik imashata yachajushka kan nachu mashigo alipuncha kikinpa shutigo Alipuncha mashigo ñuka shutimi kapan Luz Cachimuel kayguta yachajupashkani ñuka mamitakuna yachachikpi wawamanta yachapanchik porque ñuka abuelitaskunapa kaywan viñamushka ñuka mamitakunapash chayka ña ñukanchipakpa ña yachachinkarka shuk ishtirata tukuchishpa colación tiana karka ñukanchipa escuelaman rinkapa na tukuchishpaka colación illarka bika puntapi ishtirapi rikushpallami ganancia nishpa o precio tanachuran nishpa purishkanchi pero kunan tiempo pika ña yachanchi shu cosas kunaman tigrachinata chayka precio kunaka tiyan trabajashpaka kaygupi llata tiyanmi valorizanami kanchi ñukanchipak abuelos kunapak trabajo Totorawan kashkata nishpalla jovenkunaman nini riksichishpa katipanchi mashigokuna imashinata ashtawankarin ña kay Totoragokunawanqa tukuy diseñokunatami Mashi Antonio shinallata tukuysha asociación Totora Sisa paykunami ña kaykunata rurashka kapan almacén ukukupi kanajupanchik shina kashpaka tukuyllakunaman riksichishpa katipashun mashigo kaygumi kan shuk lamparaku prendinchik puku chaypi kan y chay shinashkanchik y chaykunata rikupanchik sombrerokuna y tapetesekuna diciembre killapi ña octubre kunata llukshinchik kashna pesebre puro 100% Totora kan kay pesebreta ña llukchishka ña tukuy completo charinchik kaypi shinakunata ña diseñashpa llukshinchik kaykunapi ña muebles
kay mueble go taninchi rimanchi shutichkanchi pulchuna nido nishpa china redondo kaymanta y chaykukunata kaypi ña trabajashpa katinshi kaypi rico kay kashtakukunata ruranchik kaypi diseño kay modeloka shuk tomate de árbol ta chawpishpa kuchushkashna chay diseño kan chika lamparapa michapa lamparapa restaurantekuna kaykunata ka randin Ya. chaymanta kayman shamushpa kaypi kanchi individual tejido en mazorca charinchi y kaypi charinchi individual amarrado en bulto y piolaba Mesago pichurangapa. kuna pichurangapa y chaykukunata kaypi charinchi y shinallata kaypi pa granero hukuna y tandakukunata churangapa kaykunapi llulunkukunata allichingapa tukuy kushasha clases kunata charinchi kaypi rikupay kaykunapi hawapi kay ropa mapa ropa kunata churangapa mediaskukunata churanga allichingapa tukuy clases tamaños medidas kunapi trabajashpa ya charipanchi y kay uman rikushpa yakutia tapetesgukuna lámpara gollata y kaykukuna kashtawan rikan juego de muebles Risichipanchi hasta wangari tukuisha okuna pipa raningapa munashpaka tukuisha mi diseño personalizado kuna kapan mañangapa samunash kapangichi chinapas kayupa igukunata kupanchi ñukanchipa mashiguan. Yupaykukuna mi kapan 099-44-344-80 y shuk yupayku mi kapan 096-838-0599 y ñukanchitaka tarita ushapan mi TikTok, Facebook, Instagram. Ima shutiwanda maskait ushapan. Empresa comunitaria Totora Sisa o Totora Sisa. Samupangichi nishpa sakipanchi iluman uyachi anta mi kaypi kanajupanchi Radio Iluman TV Ukumanda.